way Yesu Christa urha ke le zonu work ba go tu online no go ke hu ga ba go pete ke lu shumu zela we o hol ke cha ke hula efesa go se ke te thamu ke te funu bu ke je siro ni ko bu ke ma sa go pete ze we si vot zo le kel ho po cha po ja por kre tiu po ke su si le ke vi ke ko ngulie mu ma si nu si vot zo le kel ho Christa ke kriu si le si di ke peno fobu ni ke su chile ke to la chaya u ke peno fun ginu uni ke ba mu mi ke ba za si posa Christa ke kriu le di ungo ke ba mori Christa ke kriu le di ungo mi ke je pun he je pele u go che do za li chile ke to ke ri ro po u ke krie zali ho cha krie zali ho un u ke chawo mu u so wo chile tener u go zali ku kresedi ser po u ke krie my serious stuff is Che
Jehovah diba, seye kobu pelichi, poe cheru nie donu diba, kizubu renie tali, Jehovah zayenu jaba, mu seye pette komho rekriwi, ukobu nza keja mu kemere kechu tselichi, poe mesa. Nieko ukepenefa Jehovah che ker krilichi, mu popiba kinu rasholi, poe mesa, kechatsilido. Ko kejo keja kepenefa Jehovah, noi mesa mu noi vilo tsogeja nipu heko susupu prabi nrashojiwi, heko nipu diebe pulismo, heko nipu hibi mulismo, deri nke krie muke meje landunu, heko bu to siet mohole kivi, heko bu mhozunu fori nipu nrasholi kivi no tejasu se kapi heko tsha, jedo heko nipu tsaker no sidi krus pinu foryawe. No nke ko jiu seleri heko mi puguza dipu chepe kosha heko cheke salasha heko chepe filashaji heko busidi no diba gecha munoi zaye gecha ke benefa gecha nipu heko wisu sidi no shoke liu tsiliji jedo di sosha honu nipu kemesa tsuli lerkini kimhidi no pitsuni chubete nipu no kruhishidi heko bu nipu nki nipu forge chinu nzaki geshigi no hio fe koshe geja heko nki ro geshigi no hio gecha kalashia geja heko busu sumudi ntezi no shoke liu tsaji jabi nipu petego tsake liu tsiji heko priki krija mato chego tsidi no shodo di heko nipu Mozunu for hill kapin chewe, no fu we hill krishidi, we jabi petego tsake liu tsidi, homieche do hill do nubamo, homieke tsake no tsidi, nipu meje tufadinu, nipu bao tsake meje, getsakino ke meje ke chebawi, nipu no suko surike koke sakapi tsaji, tejaka sakapi suko tsaji, homieke pele kota hori, nipu menguli mogeja, nipu nke huze ke peche ko toiba, homie nipu ozaki hu kebadi, nipu tsake no limodi, nipu nkinu peche to ke chebawi. No chido hio ke cha ke la se fos ko soi zo shidi u ko bu nse mo sho ke cha mu ko bu meng mu ki le su su chni ji ye bu je ha ba chido pi chen hi ju ye bu ha ke har bi mo cha zu ke to me ba do je ba hu ri hio ko to ne chido ni bu mission board ko zo shi bodi ye bu ja pu chidi ni bu cha zu to no ko ri ro go shli u ko ja pu gi nu no ye bu ke hu bu ni shi ni bu te jang mu ki le chni ji bu to pa ke shne he ke hu bu ni shi wi ye bu ko na cha le mo ke sho zu ni bu to ke shne he ke hu bu ni wi ke chandushi susasumoshikecha no hiko krihisa liu chindi jedo nipu jahava hake hanu nipu homi nipu kizivi hakor sivudi japu chishe no japi utsiji ke hulyo chidi nipu jedo unidin japu chike thago zishibu te janguli chi audio visual team mezake thago shiri traffico shino krihisili jaba hori nipu program ne nipu uzaki shidi chido hake ha nipu lie chike tha ker so team gazishi no japi chishi rosho nipu prahmogi non to zaye chili nipu ke chata ze shike to KETODIE prasike to shiri ja bangri ndie se ja puche shike to no nipu reverend tsindi shi no kris ke ni chili no ki ge chapo no chido nipu heko nipu chesa da bashi heko busini nipu heko no chike no sidi yo kapi ndi ne shani ke to no japi pet te go chasa yo kris ke ni chili chi buti hawa kapi penishidi Jesus Christ our Hakin is on Chayawe. Amen. Parla le video. Château ici. Chitier de beau, Pemuri, DIEKEPU, Krikeni de Mefer pour Abuji Soulier Chile, et que TSALI how Kelly Shadow, Yegori Talida, he be the Kazek Lily Rivi. Jesus.
ZHAPU TSALI ZOLA PESEYE ngojedo Uzbekistan seyola chaligedo tsalido agyanu tugaba progresasidingo Uzbekistan seyola chalido Uzbekistan liro Central Asia nu seyebo Tiedze liro Soviet Union chronobaya Nyolhu liro million sera die gejeba mu kristamie liro laksedi ni hepengwapo seyo pete liro muslim mie kre mu muslim nanamezia kristamie kepeche zegese seya vohri protestant christian mego kekrila mona protestant go liro kehu sorkari kro registered seyamo registered chataliro sorkari mhakekra nu ke khataya siro DELIE VISAHU ri chaliredaya registered chakemo la nu ugo se pekre sorkari va phibaya sidi sorkari pekrashegedio mhara se baya ge se ugo pe jomu ugo se ke yegedio krogo sia Russian Orthodox kehugo liro kepetse chase ugo liro Uzbek goze keperov bevimo ketala seye ke kranu kristamie ketche kemhe Uzbek kristamie go ri kepetsu sasye ukikrunu mu u community nu u hoya nusi tenu goliro uya pedja prewaya sasye ukema chadi utebye ukiya chekeche ni Mahagola nu temye Krista silie zori ukepele pekredi setuya. Kehu KRÜTA buliro fine su house arrest mu visa kapye utsumotaya ukobu seyu jelia kelho chewaya. Krista mye lese pye diodi ngulero u mobile phone nu Krista mye chali baro fine su taya. KECHA nuna DIEKEPU proceedingo ke KECHA salido. ZHAPU pekre di ukepele setuya ke jago bu kristamie lesedago mulye di ukepele nu uke ukro hilye ke dula chadio. Pekre di mission mato chege ba Bible se zakeche kristamie lesedago society bu vili ke dio matogo kepenyofu bu urgo shege dula chadio. Uzbek Kristamie bu hasimu tefadi kepelenu thalikedola ta thalikedo mu Krista la kedieche bagola chadio kepenyovu bu kehu beshechegedola chadio ngo kazeka chatsali kre kamsani bu jewe no utike bi o sepor go tolasdi ni bu yogo bu se hedi ni bu ke Baya Kazagola in Pum Jewe, Nipu, Hego Mesewe, Nipu, Honiola, Chaligavi, Nipu, Hego, Uzbek, Sayola, Chasaya, Nipu, Ugo Kame Jedi, Bahuri Kristamigo, Nipu Johova, Muslim dominated country Hanu, Nipu Johova Kame, yes, Segaza, Ukazasa, Nipu no Hapa, Teshi, Nipu, Montogo, Rogolia, Nipu, Ugo, Nipu, Ugo, KETHODIE. Nipu nguli ke vi chakrasa nipu suro ubu nipu jova ukepeleri ke honyoki ke zali ke vi chari krasa je nipu no tyo ubo ke tapu kabi ubo tsasa di nipu jova ubu ko kepeleno nipu jova temodi nipu jova ki chabamu no maung mo ke za subi ubo ke hunu sasa di nipu ubo tsamere baso shi nipu ginunu nipu jova u temye Uzbek temye ko kuri nipu nishile ke vi chakrasa je nipu non tyo Jabye Kristamie Jehawa Laksedi ni hepengwa poba kazahano ugo proiseje di ugo buri ni pu japu cheleke vi mhake vi buri chadi ni po joba theme ko buri ni shilegedo non tyo chakrase je ni pu non tyo ugo proisenu di pu joba uke patsa ugo maha uke hakere uke ko vorgo pette ko no shi ni pu non tyo ugo robole mu ni po joba non tyo ugo bu ni pu zayelanu ni po joba matseleke vi chakrase je di Hava betese nyo Jesu Christa zase chaseyawe. Amen. Ngoche MHAKENGU kesetiu balido sala.
KEHOUCHIE KORLE 그 자부처스다. 그래 감사하니 부 배제 문자 세워. 부티게 비 보마케레 하우카비에 해고 저서디니 부 이거 부 제도시리 비무소 호디 보디니 부 노쇼리게 비 부티 하우라인 배제베니 부 이거 제티우나니 부 저바 마호리 세디 니부라 세번 츠다디 세버타 아니 부 논토 잡예 가서게서 뱃댐 호서지데 세서지니 부 이거 부 하고 세디 니부 자예 몸게 디바오 츠베잘리게도 게고 가비야 게 세고 뱃댐 호서스누디 하고 뱃데세 뇨 예수 그리스도서 세차세요 아멘. KETODIE KETODIE PESEYE Filipiko kenye kusuku ker kenye nunupo ker taketso Filipiko kenye kusuku ker kenye nunupo ker taketso Potsugi tuke bauro kizunu keje potse zole Sala akriko Nyoko adeze tse sike vortue a kenguki rubi mona chewe a nguke moki pekodi nye kelakele nu michi mu bezodil husle ke krila mona uke penyefe nyeginu hatsetyo zo sidipo nyemedo po Sidi po ni po medo kemhe tseleketula nyebu tsenele mu tseleketuri tsaya Panya para mu kemeta modi pakehu puri tseche silero nyekidze hanu kerze tiu mesake mu kotonu mesamu pejole kelho kelhu mie tsedi Uke penya fe nyonyo tsuzo tigi kruteme mie jebaletio. Nyeko kerhi diu teze tsa se bakele ginu Krista zanye abu aniletio. A kemetio ola ta ke homo mori potsa ketzepo nu hatse kemeje tio motsela. Deri hanue akelhu hapie nye kepele roshopo tse di
aje kenges mor sotaturi ani mu nyeko pateze ani zotio siros tioi nyekori nyenum mu aze nyeko nilez ce ketsozo nipu peje Jesus Christo kalageliu zanu bete ke lusiawe siro tiche kasa bumulagelie o hazedi ke ni susuri bise ukehu nu voya geze bete go ke lugese shigeze tsewe joro ke lugese susuri tiche kasa ke ni ke lugese sus azeke jidudim hatsegaba ibcc nu merika bago muyego ki grupo bugeze bete zanuri nigo ke lugas susatsia chedo ni pu die se kazan le givi poti ho habia tsagasala u pastoral team ri peje sande gi ne vogadagi pastor sato jithie pakets lesu series bu tsgedo sus pesi sa mo shi di vogadau sande ni ugo ga batau ni la votio shiri su mejidi pakets nu ZHAPU tsges ugo sus renle jithie diebu bemedi pakets le se ho ha me yeseba mo kelegi pakets le se ho pede me hoges progress ke puges sunu ugo diebu nipu ZHAPU mi tsges mu pu ZHAPU mi tsidil hugeze nu ugo kri saligedio ke lesu nu tsvadio mu shize mesezo leche do a markets u continue tsumudi abcc jithebie debots keba nie kelageli nu huselie igezu philippi kinye kere kinye nu se parkeba sus ke pugeze tsisen ba mo ha tsgeze a abcc nu zela mori debo ho pugejo chance mo le desla pus dio idi seller ke pugeze surizomo dere ugo debo zedi jithie debo zedi ke kpv se bageze sus legezela niego ajapu mezo mu nie kalakelie nu husele hanya ke kpv se bagezela atido sus ledi ugo abcc debo nu nie kalakelie nu husele ke zun nu tseka zasen tawe ZHAPU mi tsgeze mu ZHAPU mi tsdioli ro we ki tspo ZHAPU tsiyashi su tiu kelhunu ze ke segawa tsum perimorosho with your first hand experience su bawadi su lanunu su ZHAPU mi experience su ZHAPU mi isiya takebo vodzku raja kezivi sumu motozoliro zuku zividze pubalivi there is zuku nguagada ZHAPU miebo hinunu pulelode supuba vodzku ziviu ngua mugo mika kra zuku nu vada meche ari western vakinye vada there is southern no vungumulo sala southern zuku ziviu pulirede asu ami bi ngumo gazala there zuku nguada aliro zuku ki de wuri jiviji ugo su pulivi homieti sigi voya jetigi dunye shidi bekrie krgaba su gosumudi suzivi ZHAPU tselevi kezme baya homie spring givodi nie pupu
이지비 세바가자 띄우누 보무스디 zku raja zivi suha zapu tsliya sala zapu mi tsde we liro we ki ge zbo zapu tsiya shi su utyu kelhunu experience sawadi ha uni segeze unun segeze ha ungo segeze livi sigeze nguwa metawadi su zapu mi tsmorosho ugo jisu ke penyo zeuno te ko ke phego digi dilie krodi povor ko mozo talidi ugo ki dilie khasa mushi khuigesa ugo sungu wadi su se japutse de ugo first hand experience betage lego jisu si jigo zo shiri jisu si me ji dio 시디 포세 포 크루즈기누 포 구가와 무포 메크루누 릴라 시에가다시에 포 우고 뱅물라게서 experience 보세 우고 튀어세 저거디 스시에 지수 갈라게 리우 게 토조 릴라 시에가다 니푸 보조 우고에수 시두리 수스세 자푸 슬라길리에 ugo susanguli satyuidi very jisu christa zapumie tsugazunu pozeke sewa ugelhunu po experience sawadi shidi po zapumie tsle kevizo hawa pakasa dieka samode mori si mogaba sige mo diebo pubamo very fundamental dari hoha me yesse ugo mi pubugezla hoha morosho bigeza sigeza bode kekilamona haununu experience haununu rubi more experience haigeza bawagada jisu christa zeke sewagada jisu christa bu ler ukil hunu badadi usebagada wesu sigele nu japu po japu metsle kevi zo ketsla muchedo nipu kersho dihunu vorgaba ugo pete jisu christa zeke sewa jisu christa liebie ukala ke liu tsle shidi tie po japu metsbada geze asus bele galake libye uvie tsle jisu christa pocha jisu christa peleledi popie u galake liu penyoka sagile ugo diesu ko se ne pete pocha puzo kimhizo penyoka salidi mu penyoka sagile ginu jisu christa bu ukelhu nu bagada unyipu tslegada su machabu deri su sile 시게 뜻하우누 바다디 겔후가 사우셀 후바가다오에 바짝게 그리볼라데 to be born again by inviting Jesus into one's life as Lord and Savior is one thing, and to be a witness to the new life that Jesus brings about in one's life is another thing. Snyaha Haka acha kekri tsakinye ba deri hanya hake zetu morosho kerkilamona keriu lanunu kenyu parya gazala penyoka sapocha penyoka saligada jisu krista siligada sus lanunu kelhuka sau parya gazala senya pushepu di tamorosho keriu liro temye ugo kitsa ha pritsasamo ugo contribution bamo keriu no liro suliro kristajo metyobi utsge sude galageliu wesunu u contribution yoburi bamo
ke penyo futyo pu kiza tienu pu ke khengu ke me jinu nu tsbie u zge se su se de ke riu liro ke la ge liu biu zge su deri ke nyu nu liro we ke lu ke sau sel lu ke zu nu liro su we u ja u me se pu ba de kie diga ke ke lo no ke lu su nu lu ke jo I must take responsibility. Ke lu su DELIE gata ke lu ke so penyo ke sali gata ke lu asu lu su mo shode ke zu we su ha u jau me se si ke zu nu fu su mo shode ke rio rosala ke penyo fu mu ke me jinu nu u contribution poribamo deri pele le gata ke lu su me ji ke zu we u jau me se me se ba ke zu mu le Paul Philippi kenye ker kenye nu work out your salvation in fear and trembling. Idi pu. Nye ke lake lienu. Ni chemu pezudi lusuliji. Idi pu. Ugo IBCC di bo sununu separba. Paul pu gaba liro English liro work out your salvation in fear and trembling. Igasagi I have to work. I have to do something. It's a keleu. Morisi gets no understand Sadalegivi Boba. There you go told us son mugile. Wem hake vitsadi galagalie muliamo. Ugo susiva. We cannot work in order or earn our salvation. Paul reputuri su suppose. Paul work out your salvation. He is not saying work for salvation. Supubamo. Hanu work for salvation. Igatsu puba liro. Kalakeli muligula pakivitsache. Ni kalakeli college igatsu puba liro putio pudio katigazim yamada de kilamuna. Efesaki ni tata tefunu. Posupu pugametsu sesede. Kalakeli mugilie. Che penyo feng mu ke me ye lanuso pa ke vi ke tsalamo iside pa ke vi ke tsalamo sala akala ke lingu lige to pa group tsedi akala ke lingu ligenza ogo UBC no hawa ke pusea mu go su po chao si bade der ho me yesse ke kelamo no tie kala ke lingu lige to la ke penyo feng ni che penyo needs ke jola am ha group tsli morsho che penyo favor krali ke jola am ha group tsmorsho ke tskelesunu la le da za bator mo kramimize udono there is sumo Paul su pubamo boy work for salvation igasunu pubamo work out your salvation ke la le ke tau pupuga baliro ke la le ke tau hutusulije working out your salvation. Jewe kalale de akalage lingugile su akivike kunu nungulemo asuno azame se pribamo ke penyovotyo tsepi atsasa. Mu polko pugabawe su tsepi ntsawa ga taunu nshetsdi lusulije. Nye kalale ga tau kimhe tusiza hupie kesaleje su bamsa. Paraphrase is a good little. Nye kalale ke tau kimi tushi. Salvation. Tseke dile ke ta penyo ke sali ke su ke lusu kimi tushi ke tse rupie keselije. Sala ke tso ke zu liro. We kalale ke ta sunu hubamuga. Kalake linu hubamuga. Kelali de ambega zu mude ke zu ke zu liro kelali de sunubade kelali ke daunu hubambega musu pe mu michiri hubamuga tie unagamie ke pele tau mosiliro vor honu habo ke kelemo bagada ke me tuzo pyolisi pyol putiu Pulinku deda, mumala si ke zi,
부누바 게펠레 겔후 무수 기게 즈보가 부바가 아 예수 그리스도 벨레레가 겔후수 베뇨케 살리데 수스세자 부츠서 수비세 부즈서 갈라겔리에 비에 우비츠리 모르쇼 예수 그리스도 차오게 토무케 히로즈 우고 수세 부피르서 there is 자푸 수스 너케 미티게즈 겔후누 모시무 메호페즈다 missing link 리로 수데 나가메도 무페즈다 푸페즈다 부디우 게 케바 먹어라 시게즈 물리레바 호하 우고라 우체가바 나가미 체가바 화케자 세부웨 시엘리로 우고 시르스 세디게 조스 모르쇼게 즈웨 갈라 리가타 우김히 두시 즈 푸비에 게스가 되오웨 how do we do that 김해디 수츠다 이게 저부가 졸리디 모리시게 즈게 루에 김해야가 탑이 아키스제 이게 저는 우리 그 졸리비니 무수 베메디 바차세 세게 부스니야 게리오로키 그 저부가 게루수에 living the gospel worthy life 네 파울의 수부 living the gospel worthy life 그거 필리피코 게니에 켈케니 누누카르 다가서 프레사 데레 파울의 chapter 4 필리피 4 메페 텍니누누 보 켈케니누 부가바우 수 부세데 되게다 물리죠 verse chapter 4 메페 텍니누 부가절로 하미 nie kelhu bu Christa dilikevi ze ke vaz di puzolie ici conduct yourselves in a manner worthy of the gospel dilikevi Christa dilikevi ze ke vaz di puzolie puhoha kepele kemomie ki pubamo 왜 투비츠게서 필리피 누 게펠레고에 게펠레미데 크리스타 벨레레가다미데 무 폴레 투비고 즈게즈기 포에게 디기누바 포에 우고 파스터 메디누 우고 크루히워 데리 제웨 기디기누바데 딜리게 뷰라 시디포 투비고 즈게즈누 우고 엔커리지게즈 우고 츠게 테프게즈누 필리피레서 투게스 수스 물리 무고 제가 바기리 포수스 부zo 우고 부고 켈후누 딜리게 뷰 바즈디 룰리제 이디부 데리체웨 부고 제바무데 보고 기자 부츠리겐즈데 게후에 부투포 마자모르슈데 부투포 메홀리 모르슈가다 타부누바데 파울레게 디츠바가달라 살라 아니고 제바가 츠키리 체웨 니고 딜리게 뷰 바즈가 츠켈훌리 모르슈고데호 이게 좀 누포에 투비에 우고 즈게스 수스 물리에 켈루하하 켈랄리게다 켈루 루투스게즈 켈루에 딜리케비 바즈 게즈 켈루 루게즈웨 living the gospel worthy life conduct yourselves in a manner worthy of the gospel huge responsibility kepelimela dilikeviu su ambassador mide pellegeda upucha christamida gezu demsa ari christamide a christa ambassador bode miepo sutsdi lugezu nu mutimu ki zutsgesa pokel ki zu ke pumala pokel hu khasdi ki zu rageliu sutsdi lugezu su vasgezgelu tusreje Paulesla chapter 4 verse में पे तीनों चिदी पुकियरी chapter किन्हीं पार्से जिसुबिय थकिये चिदी gospel worthy life हो कि मियाशी के ज पुसु explain चिगा सरिबु नु मुलिदो a verse सेनु chapter किन्हीं verse सेनु per सिदेसदो आ तेनु प्रसादो 찾아들이 런너면요 발레뇨도 살라 크리스타 기누 츠게 테프게즈 디호 게케 기누 텐누 바kem 템게즈 로프누 하비르헤 게츠 누스누 제무 호니호 무메지게즈 호 바로 스고스
DILIE ke view ke lale ke ta ke lu ke bami pubade a ke niu chji sje nie ko ke nu miele sidi ke khie bu khile nie ko ke nu rele di nu pu chile nie tyo ne za ke le mu ko me tyo ke znu nu ha pu ri chi he deri nie che ke nyole di ke krimie se ni ki vi ko zoliji siro nie ke huburi nie tyo nie ke niu rbi leta he di ke krimie reliri rekralie Krista Jisu nu lepie nie ko nu se tule puche Jisu pie ta ke tsje po u ke penyo fer hiu zo sheri u ke penyo fer ze ke te de di po tyo po lam ha puri tsmo deri po tyo po tsepe zle nie diemie ri tsefe temie me vi di penyolie siro temie ri tsefe di po tyo po tseker nyole si di ke sie ke zori diese tsezota krus seri tsezo Salau ke penyo free put sepe zapisa muteza pe tekiri rekrege zatezapie put sewade. Salau jisu zanunu kutzape te kutu predio. Tigiri jiu gizri mukiz krori. Jiu ke penyo fe upubu zaye chigediola temye me pe teri jisu Christae nipuzo ze pradio. Jisu Christa kelhu nunu 타키에츠게서 누 우고부 김히모르쇼가 게츠 부리스디 지수제부디 verse consider others better than yourself 하페 파크로부 마차케 크리즈그로 부바 레오누 테누르 뉴디누 게 크리미에세우 키비게 저시게 저레레 네고 게츠 프미에 우키게 타츠미 크루힐레 스고 부키르디셰 consider yourself consider others better than yourself. Ke krimie sen ki vi ge ze lele. Chiri verse pengununu verse tenye go zuliro. Jisue po tyo po tsker nyopye ki tyomi bum hedi. Lugese suge taketsese. Po ke penyo feze ke tuzo. De po ke penyo fe hini po zo hini ke tuzo di po tasu se periese no damo. Sige zumune po tsker nyopye temye ri tsedilu. Mushidi ke penyofa diesetzige ze verse epeta tanu diesetzige zu nu kruzgi nu shide mu verse tepfunu nu kerpu ke zuliro shige sala ke penyofa ki ke zu tsebie jisu zega bupu be shese mushidi kutzape tebu nu ketri por shogedio shige ze zakra reward susa mulide DILIE view gospel worthy life. DILIE view vazgetze kelhuwe haigetze kelhuwe. A verse ken hilsa bise taketse na banu. Polur efesa die pununu suru ketzo. Efesa die pununu suru numu kele hakimi. Sala anye pula ke dietsegedyo. Nyegobu kelegada prikiesnu lukes Lukes kelhu tulinudi niki chaya. Nyernyomene musgesi hele. Jiu nyenu chadi ke kriuse honyehogi nyenu sekrelie. Ropfununu upake sasebalia keza gezeke viu se gezepu tsebaligetyo nyerhinsele. Temopunu ropfuri pozo. Temopo mu ropfuri pozo. Setyoe nyeki kievri Kamera pour rebi la nie kegelezo. Nie pu po kepele po. Zulu keperi po u kepenyo po. Pete po pete mo jiu puginum hapete par mum hapete nu ketio. Polefesa ginu pugetzo liro hamiela de. I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Worthy of the calling you have received, your worthy of the gospel. DILIE view, where Jesus Christ uke kiu, where so called the Polibiu Galakiliu, Silide, Poefesanuri, Higets, Bugets, Mulia. Musunu Kimi Nushiga, Ubur Nuli Nugets, Sagesi Hill Nugets, Honyoho Pietufa, Mu Mizeka Zadi, Susatufa Morsho gets.
Kemeje ke ba mi kru hi mor shu ge ze se ko se pu la kier ge da nguli de. Verse ke kiu li ro Luke se THEKHA nu ker di nu tu bi ke ba su de. Verse se ta nu ri ro ha ge mi ho ha Johan DIEKEPU de Johan ye baptize sa ge zu. Nye ko nu ke DIGELIE ke se siu village. Produce fruit in keeping with repentance. Living the gospel worthy life is this, producing fruit in keeping with repentance. Tenuke dilegeda gelhu susa. Tenuke dileda getsu gelhunu su siva gelu su buba. Nyeko nuke dikelie nyeko nuke dilie ke sa siu village. Siro nye tyo nye se Abraham se he FIZO zo ike tse puye. Ke kilo mo na ani ko ki pusudio uke penyo fe ke chi ha ko ginu zori Abraham yemie peruselivi. Tie zori si durur si bogo pinu zozo sala si ke hu puri po si ke vi vese ke mogo wiwadio si di ke lupie minu swadio. Si te temie krosie puki Siro hebu ke dipo tsuli morshoga kim hedi tenu ke digelie si su se vilidioga idi ke tsugabao de idi ke tsuda si tse po sie ugoki ke huburi bulie ke nye ke nimi bu ba ke mumie ze ke zaliji mu ke huburi ke tsa ke bamie buri sikim hi tsuliji siro ke zanyo kroya ke zakuri zilu fetio pu kivor mu uko pu ki ke patau hekobu ke dipo tsuli morshoga si tse pu ugo ki nyekobu kronu ke se ke zie chahe tsepahe gori sie pu ki hebu ke dipo tsuli morshoga si tse pu sie ugo ki mie ke tseke de mori ke ti zinu mie pe jodi mi ki mhachaye siro nye kazari vizo tse eke tse lelie sida Johan Shiri, Jisu Japutse, Sedegeze, Moze, Sus, Pise, Bugeze, Sus Mulie. Hagonugeze, Puvaga, Ugo Buhonyo, Krili Nugeze, gets the guts of me Kruhili Nugeze, Gabau, Bu, Bako Mumia Kruhili J. Su Buba. Kejanyo Kroyagazu, Buri, Bubu, Krunu, Ges, Shigu, Sejikrohi J. Get Toli Nugeze. Umanda shuhinu gets a Chapahiu Kiloshiri extort siggets a pocket sicket dedinu. Me get sicket dedinu, me vie liets hiji. Nkazao sen nibaliji. Haqua ugo, renumor sugars a deep preso. Kiediga gospel worthy life. Sunu gets a Delekeviu was gets a gelhu, whosamore sugars a topfer. Sus kotorba gazla udonu. Salasu pude. Kalaligata, Kalaliata gets a galu, who to be kesselije gets to Kigatsubuga, Kiriu, Dilikeviu was gets a galu lugilie. Kenyu Kigatsubuga, living the gospel worthy life in fear and trembling. Verse Kerkininu, where su pude de Paule, Philippi Wuki. Living the gospel worthy life in fear and trembling. Pucha Kalaligata Kilusunu. Miche mupe zodi tusile. Pochaki gazabuga npu zaswade. It means to take responsibility for the way in which you live. Akim hidi lusum morshoga. Kalali de sala akim hidi lusum morshoga hawa amese suha responsibility utyu ukel hula su responsibility pigele. Metsu gezedi corporate gezet morsho geze shigezo batuzo. Kehu ke kri geze no UBC nu vor yaliro UBC nu vor ke ligoe ke ready nu sunu lusu morsho geze po batuzo. De pole miliuri busaba. Bugaba honu apele legada sunu akim hidi lusu morsho shi a responsibility hode sus buba. Hanu gecha genye they just said working out. Pusaso what they pakro pusaso.
mu kenyuliro in fear and just in trembling. Galali gada ho galageli ho ha. Hake vitsadi kraleyamo. Derike penyo futyo muke mejinu tsebie utsgesa galageli suswe. Deri galali gada ke lu ho aliro ke pele upo kitsanu por yetsadi. Huzuya getsa nibode. Galali gada ke lu ho ha lugazunu. Galali gada su tabi gigazunu po expressionu suliro kepelemio kitsa urhetsdi galali gada ke lusu lugazu de musu sedegelinunu talaketso samhedi lugasa rezori samhedi ke lusunu lugasa su buba sala ketolesunu kepele ke lu ho hanu ukitsa ke mejesu morshugeza buba getsu su pupula getsunguli mati kerit mefe die kersenu ki getsubuga but he who stands firm to the end will be saved. Deri hezota tela tsogeliu galalidio sekepelewe botela getso heta morshugeza Kepelewe, he or she must stand firm. Potelau zomo shugeza. Mushigelemie galaledio. Pochanu shilimugatamie galalel hodazu pubademsa. Suha ham miriesigazude. Potelagetso het halimugatamie galalel hodemsa. Talagetso. Hezota putalatsugeliu galalidio ketolesa hegetsugrubu salakalageliu ke penyuvutyo tsesa ugu zapreba musunu ke pushipuri deri lulagetsu ke pelegelhunu lulagetsu ukitsanu urhetsese morsho mu pole filipiker kininu su pudie ke penyufuke ko ukelhunu hatsese yagetsa ke penyufuke ko ugi ketyosusa potyopoto tsesea musu ukizade ubu ujaumese tsese morsho getsa susupu potelagetso he talimorgo shosu ugo pesigesa kenyemuse nu kehutenyego jisue lesutupie johanbule sutupie kehutenyego tsegezunu kehu tenyepeteke potelaunu he tageliu susa pulala so to him who overcomes sa overcome tslimodaliro zere mulilo uba mulilo uzatu pike jigi sibige ba su mulilo pasigo sede nigo tola vudi pesigesa kenye muse tupie ke hutenyego tsegeze lesego presby Gertalaunu, he who overcomes. Shiprezo. Pitor kenyeu puo pengu nunu perseliro. Make every effort. Shigazingulale. Kepeleunu, hahakoha, basasa, hahakoabu baligidula, nyekitza, nyershetseleje. Make every effort. Kedi. Kalale dashis tizomuga. There is Shimode. Kalakele nu Lugasu, Ukizatinu, very Hulasamo Sugaza, Susaba, Ukizatinu, Urhitsamo Sugaza, Ukizatinu, where Telagato Takametisamo Sugaza, Sigaza Zabu, Bamsa. Ugo Jimmy Hogaba Philippine Sunu Shiri, Paul, chapter 7, verse, Kerdina Kigatsabua. I press on towards the goal. Putalau get so votsorido are hitsaba kepelekeluku. So not Kalakalimuli, hallelujah, praise the Lord. Tiki Vodade, Shigatsu Modemusa. Sumorosho, Sukiryu. Deri, we must press on. Medza Sadinu, Kalakili, Tiki Dibonu Lezu Modensumsa. We must press on towards the goal. And that's what it means to work out our salvation.
kalale ke tau nu thugese dicha ke krinye in fear and trembling kiedi mi chemu pedi su tsamo shoda di paule su pudeshi su le srivinye muketso ke zbuzunye su debo tenu ke nu doga tsala ash a kala tulide mishiza idinu ke nu dodi lugaba ke lu pubamo mori anxiously unu ke mejidi ash linu unu ke mejidi nu ke pele ke lu fugeze su pubamo rather the reference is to an active reverence, not just reverence ke penyo for clear rudi por show rusuga do sumo very active ukita dinu tse kezu tsedi ke penyo for clear fugeze and a singleness of purpose in response to God's grace ke penyo for mu ke meje bi utso wagada susala ha ke kribu ke bomodi uke le pete ke penyo for teje geze po mu ke meje la po teje di fugeze su buba takie uke lu ugo mi bubu geze ke lu this life is a gift from God ugo su pete no let's see there we can waste it or live this life to the fullest makini ba ke lu hoa ke penyo fa khabiu zgese ke lu hoa pe kawali vi hu ke rotso wali vi mori ke penyo fa tejiri ke lu hoa hu pie unisedi lu ke tegose di lu ligevi pacha kini ba mu temie hani ke ni nu baya komye ke lu peka ke wa riba u ke lu peka ga ke lu nu ke ba su riba komye ke lu rego menyo se u ke lu ke zo menyo se u ke lu se menyo ba ge ze shi ge ze riba u ke lu peka wa ke penyo fa ka ge se ke lu ho ha inu ke penyo fa tejidi hu zo ba ke mo gwa kia uke lu se ke hu ke rotse geze u tsu Gregory ke hu ke rotse geze u JHOR ke hu ke rotse geze u pe u diris ke mi deri ke penyo fam ha pro kapi u tse so ha po ma re geze CD uke lu se geze gwe u tsu kri menyo u dis di puri menyo u quality of life su ula meye temeze ke pe ro geze su go sri meye se u kepele ke lu shiri se ke miye idi tubaya musuko kimya ay ke penyo fa ke lu ho ha atsgaso vapuzumu a ke lu ho se lu menyo morshumu idi actively ke penyo fa ru po kagas ke lu ri ru musu se menyo geze sabaya de Kelusu puba in fear and trembling ay ke penyo fo ha tsebi atsumu a ho ha kher rudi ruduwe ha ke kribu o ke tiwa ha ke kribu o ke bu ke wa mun ke penyo fo mu ke meji jasu situdi o peteubi ke lu ar ku ke penyo fo viezo ke penyo fo tsasa ke la ke li pu to khasa mutie ke la ke le metubi atsge so a ke lu ha a to ke die kimidi lu mo shi apele ke su asu akitsa tsese tsdi arpisdi lu su mo de in fear and trembling ke shubu wordi ke lu ha pie putyo po me do tswa shude in fear and trembling chidi lugeze su su puba Paul Corinthia go ke riu tepa ne te dienu rezmi bubie takitsse de how bugezunu do you not know that in a race all the runners run but only one gets the prize run in such a way as to get the prize first ruby sukele nunu pubamo po pugaba rezmie takke hogezunu hapo krali do ke viu tsele ke vito tsele do di taya samhedi petegori vile do ke viu tsele do ke tsunu talije pole athlete
rizmi po ese taketse gesono rizsuwa porque luse que kerusudi le riziamo rizsuha takke hoketse rizsuha pomare takke hoketse rizsu za sala rizte miwe kimhedi kematsadi vilela kele susse tazia getse kimhi kepele kelu nul hugetsu ubu michi mu bezudi lusuli nu getse susububa nagami tie Christian me kekra Jesu Christa pelele dilege view lepi u dietsile penyo kasalide deri kepele kelu chiginu se taketse gesimi kepele kelu se ke hu ke rosidil hu getsu miriba kepele kelu rugumenyo dino urhetsedi kalalega tau kelhunu tudio urhetsegaba shigetsu me ribawe kalalide keriun kruliro ukalalide dere kalalega dasu kelhusu responsibility biemodi akalalide mo akalalega da bodemu akelhu haidi semenyo morshode it's a responsibility su bimodil hugabami bator musus uche gaba gazat tobowe sus le servinie gospel worthy life we pelelede nelulagezu utyoma dotsidi kehukurotsidi mori shukwo peleleji su ZHAPU mitsidi humogeze kelhumode gospel worthy life we susaze ketotse duwe Seu the gospel worthy life as a witness Dielekeviu vazgetse kelhu Dielekeviu vazgetse kelhu ZHAPU kelhu ugo verse kere dinanu kere surgazo presirosu ngulie panya para mu keme tamodi hake hu buritse siliro nye kidze hanu kere je tiu mesake mugudunu mesake mugudunu mesa mu pejole kel homie chidi uke penyo nyonyo chezo tigi krotemmi jebalidio nyeko kerhi diu tezet se bageliginu Christa janye aburi aniledio do everything that is about living the gospel worthy life do everything without complaining and arguing so that you may become blameless and pure children of God without fault in a crooked and depraved generation in which you shine like stars in the universe as you hold out the word of life Dielekevi vazgetse kelhue ZHAPU kelhue the gospel worthy life as a witness to be in the world as a witness is different from being a witness in the world. To be in the world as a Christian is different from being a Christian in the world. To be in the workplace as a Christian is different from being a Christian in the workplace. So to be a Naga Christian is different from being a Christian Naga. Ugobusus lesson about. Dielekeviu vazgetse kelhue ZHAPU kelu. Mu ZHAPU kelhue hawade. Kidzunu ZHAPU me idi lugezu. Mu ZHAPU me tsidi kidzunu lugezu. Sinikikri. Christamie Kidzunu Christami putsidi lugezu. To be in the world as a Christian is different from
크리스타미 츠디 기즈누 루게주 그리 기즈누 크리스타미 보츠디 루게주 무 크리스타미 보츠디 기즈누 루게주 스니게 그리 마토츠누 게펠레미 보츠디 마토츠가보 무 마토츠누 게펠레미 보츠가보 무 게펠레미 보츠디 마토츠가보 스냐 게그리 스미디 나가미에 슬라 크리스틴미에 이디 루가보 무 크리스틴미 보츠디 나가미 츠디 루가주 수게그리 딜리게비 와즈게즈 겔후에 ZHAPU KEHOU mu ZHAPU KEHOU being a witness in the world, being a Christian in the workplace, being a Christian naga, being a Christian in the world. Sude. Not to be a Christian. Not living in the world as a witness. Not living in the world as a Christian. Not to be in the workplace as a Christian. Not to be a naga Christian. Real passive. Pochaki getsaboga. Matotsunu, Kizunu, Ari Christian Mibumu, Idi Taza Christian Zausedi, Dogezu. Suram Hapoitsumuri, Christian Medazo. Suro passive to there. Diligevi Vazagatz ZHAPU KEHOU sumo. Sumo. Diligevi Vazagatz ZHAPU KEHOU Christian Mibotsadi Kizunu Hugabode. And that is working out your salvation. Living out your salvation. That's active, very active. Muti Hanyaha Kebugaza Kelu Nu Lubada Mukishi Utimi. Christian Menozo. They're Christian Zau. Chegu Bugabagim Hedi. Christian people, Lemato Tsugabo. Sumladi. Hatonu Christian Miboba. Passive Gaza Gelu. So Gravada Mukishi. Salah U Gala Geliu Nu. Lusamo Shogaza. Zopfu. Zator. Mumeya Torbade. No mu Agaza Sunu. Avuki Midi Lubashi. Aria Tua Gatsubawe. Niri Nitio. Niketsoseje. Bugasakim Hedi. The kind of witness we commonly see is the former. To be in the world as a Christian. Remember Krozo Solasa. Mia Christian mega simurvi suliro. A Christian mia Jisu Christa lebie akala kelio tselede. Sala geura bobuzo shiri ananuke dilalo. A Christian mit sabazodo. Ani puze kar sabazodo. Sude. Mu ZHAPU KEHOU nuliro su partu limude. Su ha passive. And that is why I said Christian presence is important. But that is not enough Christian witness. Hanu gierge diobo ke disasada gaza tekro vogadagi nigosu debalamchide. UBC nugo Christian presence ri ke pusevorzo. So ke krada su nu puthamo. Deri ZHAPU mitsudo we liro just being in our workplaces, just being in the world as a Christian is not going to do the job. Sulvisezo musunu seddemulekenzozo. Christian presence. Seyaha zomode. Zomode. Sununu piya. Krobo piyasa samoshde. Christian witness bu. Parle moshde. Kekrilamona di putalaunu buade. Kekrilamona. Kepele ke vis semi botsudi. Amotunu. Akia muzi bui hatoke shorbi muri peleke mo mir bize matsaba. There are Christian presence so Christa mi boga tskelu se rudo di arhetsa ha puripumo dilike vi puripumo idil hubagetsu lanunu azeko kalagiri mulelo
아시디 루가스노노 아세고 게 조바게 랭우리로 아 크리스티니 비세디 크리스티니 메게 비세보스디 루가스 라노 because of my Christian presence. Yes, I may make a difference in my workplace. Deri galagile chau ke ri chau ke jo vagile tenuro dimor shogaza sukos 부비에 아시고 계속 물리로 그거 디기 볼래로래 미지는 거도 뭐지디 지수세게 세게 전해 지수와 그 줄기게 줘 부다 아 크리스티안의 principles 거 속어서 세디 두스제 이도메 내일부에 싫어 그거 김해디 인세고 김해 디기 볼리모다 인세 볼리모다 because our witness 무슨 뭐 따라 타비에 기게 주는 opportunity 우파야무 볼레수스 부바 우고부 우고 길후 개펠레gel루 갈랄리가다우 길후 루게수누누 김야 기즈지 부이게저 crooked and perverse generation 기즈스 수제 루비 메즈모가다 르즈게저 기즈 수제 무시게저 누구부 크르테 템머게 메디 지스레 누게저 수부바데 that's very active witness passive ka baumudi sude azoise takitsowadewe deri hobibo takitslasen ba diamond zeagezme diamond business zeagezme ketie meli vava geze ketiode nigo mia diamond earrings diamond rings ko seba meje jivitor ketie diamond zegezme 하기부 누리 보 백그라운드 깨까 누누 다이먼 디스플레이 서바 보 백그라운드 지부이게자 dark green black 인데 무리 deep maroon velvet 시게자 누누 다이먼 고 두카누 카베바야 기어디가 보 백그라운드 지미무 다이먼 지미미 무볼레 che pellimebu che cievava che zapoma che reumidi zibui che zadonu yesleje che lunu ve che lunu che sunu che primi bu cristosili che vi chasus cribiut se che zala musidi po che pelle filipino che pelle habu che pelle che lusus che lale che da che lu che sunu che primi buri che zibui che zakizu buri 크리스타 시리게 되라 시디루 쓰레제 그저 부바 우고 슬라 보자푸미에 쓰디 두게주노 티에 갤랄리가 다우 누 투투스게 미치에 무베조디 투스게 시게준 누 바올레 부게주기게 저부가 니고 조 blameless and pure 이거 시리죠. 무수 테누누데 무거무누데 blameless 메사 무페졸리겐즈게즈 and without fault 케페뇨펀뇨뇨 without fault on the outside 미무거즈누시리 스미디 무료 without fault 크르테 템너 김헤디 예스길리 이게 저처리는 이 부부 잡에 부디가 사가서 조금 먹이 있었으길래 쓰래 아멘 텔라노고 메페테시 탈리디 탈리쿠 크리키니디 헤수루 호킬레로메 탈리쿠 크리키니디 헤수루 레쇼바오기 베테세보 텔라
City, METHA KECHA TIBANKI LISUS CHILIDO, JIDO NIPU PUDI, SIVORI, UKO PETSOSE, UKO CHISE, MUSANA, UKIHUPURI, RENZAKI LIKIMHIDI, UKANLAKI SABI, NIPU JISE, KILHUHANU, MHAKENGU, NIPU NIKIMOCHA, MORI, KENAKILI, DILIKI VIVASHAKEMO, KILHUNU TUYANLIRO, NIPU BU, UTATSUSUGOSE TAPI UKIDI, UBU KILHUHORTSIKEMEZALIDI, LUVONIKETOLA. Uto ola chakeli susu chali uki hula chali sidi ketezi kabi nipu tsidi uko KERÜSUO KEHOU relikeli susu chali do betego METHA KECHA ti sili do me muke meshi kemesa ke nipu jehova nipu no heko nipu voto na ya ke jaunu no puti tuki heko bu kemanga mudi nipu no ndiu nu heko chathala sha ndiu nu heko chela sha ke cha nteja ha kwala mpesiwe nke kri muke meje jathor nipu je dozo shu heko bu simon ke sho no ndi ha nu heko rutse ke shike bi nipu heko ke pelle ke lu ha nu nipu ke lu jo nipu ha nu nke message va zeke mo luto ya liro no je do krista ke hunu ndi ha harin ke le ko pette ke jo vashdi tie ko check ta ha nu heko bu njapu mi chidil huto di no hyo ke le ha nu ke lu ha ni pu heko bu tie semen no sepets die trodin hushli ke tola no heko kri seji heko ma ha nu po chap la pri ni po lepe sumo to ya liro ni po no hyo cross je nro pu bu ke si ke le ka pe heko chidi heko bu rin ke le ha nu heko khala ke sape ndi nu shli di ni po die trodil hushodo ke cha njapu mi ke vi me chidil hushodo ke cha no hyo kris ke liu chnichi nipo ke zikel hu honu nipo ke zu nipo shoje ke cha honu hego butie nipo ke ziu sepadi nipo hudi zie shali ke tona no hyo ko ke hu ho chega mesali hyo kris chi hego kapien chia nipo no hego ki ro ke shu no hego ke charin shi hego kapien ke shu ne nipo no hyo ke hu ho li di no nipo nzaye pisi ke liu chnichi ke tezie te ru pete kapien chi jisu kristus Amen. Petego bala didi go pacha krobo sedi ke pesike ni susu chindido. Jido ki hu tikini sie ke nozu mu tenkuis zanokrato petego bas nudi ke yaho ke nozu tenkuis zanokrato hichu gori pizza gori petego ba pres nudi yo kesia sanaki hu puri krabadi bayobo badi hato chepo la ke sesaje ke se kesia Vogtau sandin ye pesike shikem hidi uki hunu chova tekra hanu kiya kenyeba mu zame fe tenye vorge zasatare zame fe tenye ye uki hu tsapra hasino nika hasino liro sano mu lead nolingo nika unye no fede mu nizole rio nizole liro dioje mu reverend radil hu rio unye no de mu kise hake ha ke bakker poki hake nu unie ki ya susabado mu ki ya tigdi shi ke bap podi potigi reception liro ke di botsanu yasau ki nu reception susabado salani ko bu hasino nika mu nizoli rio unie var krabaji ke chase pesisia ki ya ke new liro january za serapon he uke hu tsa purple setzo liro en koto mu megono zetsu vi unien no fude mu no de mu po zefaliro meleno liro vi ke ye ko mu no vi vono sacre unien no fu
Unie ki ya liro January za ser ponthie ke ba ker poki Campus Christian Fellowship Chapel Kohima Science College Jotsoma Nunu Uni ki ya chada mu reception gori campus ha ki handu pada sanda uke hu tsapr ki ya chada ke ba ko kraba mu chune ke vi me vodi ki ya hesje ke tsase besisia nyo pete pishe